Siqala kanqango kumbukeli singena kuyo iyure yokugqibela yenkqubo. Singena ke singqisha singqunqa sindorha sisithi ke unotshe soze nakanye siniphoxa siniphathele uvimba oshokoqikileyo. Oku ke sikungqine kumanqaku esithe sawenza kwezi yure zimbini zidlulileyo naqiqa elo lithi i-SABC isungule iphando ngakumba wezivumelwano zengqesho zomkhonyofu. Ake maningazityeli itheko ndinikele kuwe Mamtshali. Yebo Makholi ndibulele. Siqala ihora lokugcina ncilo hlelo ekhaya Jikelele. Hayi sekukuningi embukeli okuphuthile uma ngabe usanda kungene. Sixoxe nongqongqoshe wezokuthutha, saxoxa nomhlaziyi wezombusazwe ngeqembu iMK. Kanti ke nembongi bilokho nje isiphumo omnandi uma ngabe siqeda ke izindaba zethu. Yayi wembukeli khona ke othe ngeke uze uphaphiso kwesivalo sebhodi ebusuku. Wathi uyasithinta kancane nje ngo11 into ezivele siyikhale sivusa ngisho nabalele. Igama lami nguNoxolo wakwamwali uMamtshali. Njengamanje ngempela ke sibheke indaba ezihamba mbili kuleli ihora lethu lokugcina. Mina babone ngoba ndinegazi elaba badudule bezecaleni kwami. Bazixelela ukuthi nami sebendidubulile. Kubulawa abantu abayishagalolunye ngase-Rustenburg kanti kusolo ukuthi imbangela lesisigameko kube umbango phakathi kweyinhlanga ezimbili okubalwa kuzo amaXhosa nabeSuthu. Lutshani nginguleno sigushetshelo umhatsho ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12. Siyakwamukela ehleleni elitsha likamabonakude lendaba ezinabileko ekhaya Jikelele. Sikhamba nawe noyomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani. Konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Kudutshulwe kwashona abantu abayishagalolunye eBoyitekotong ngaphandle kwase-Rustenburg kanti kusolakala ukuthi imbangela lesisigameko umbango phakathi kweyinhlanga ezimbili okhona kuzo amaXhosa nabeSuthu. Izakhiwe ingaphezulu kwama-40 zabeSuthu kuthiwa zashiswa zanqonqiswa ngabantu abakhuluma isiXhosa ngomandulo kulonyaka. Lempi ibukeka imayelana nokwebiwa kwemfuyo. Isizathu salento imfuyo yethu ethathiweyo apha ithathwa ngabeSuthu sabagxotha bemka bonke sibathisele izindlu zabo ngoba ngumthetho banawo. Njengoba kuphindiselwa nje iqoqo labeSuthu kuthiwa lidubula abantu abangaphezulu kwama-20 izolo abayisishiyagalombili kubo bashonele endaweni yezigameko kanti oyedwa ushonele esibhedlela. Nomfezeko Mvunyelwa ungomunye wabasinde ngokulambisa. Badubula beza ke nalapha besilele khona thina. Bafika bashaya one by one. Mina babone ngoba ndinegazi elaba badudule bezecaleni kwami. Bazixelela ukuthi nami sebendidubulile kanti bebengekandidubuli. Thandiwe Mampolo ungomunye wabalimele uthi umngani wakhe omkhulu ubekulaba abayishiyagalolunye abadlule emhlabeni. Bengithanda inhliziyo yami yophukile katazeke kakhulu into eyenzeke kuye. Manje izakhamuzi zifuna ukulungiswa. Thina into besicela ukuthi abantu bakahulumeni amaphoyisa ahamba usicelela abantu baseLesotho aba kuqhubeka lento oyisenzeka beze nabo size sibonisane sibone ukuthi isolution yalento singaphuma kanjani kuyo because ukuthi siqhubeka sisilwa kuzofa abantu. Imndeni kulindeleke ukuthi ihlonze idumbu zabathandiweyo bayo. Ingcaphephe kwezobunkokheli uNjingalwazi Mazwe Matshola uthi inyathelo lalo wayesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma lokukhankasela umbutho omtsha wezopolitiko kujonge ukunyelisa iANC. Oku kuza emva kokuba uZuma ebhengeze ukuba akazukhankasela iANC kunyulo lonyaka ozayo koko uzakayela umkhonto wesizwe ukwabongoze namanye amalungu eANC neMKMVA ukuba avotele lo mbutho omtsha. The core values of our movement are unity,
selflessness, sacrifice, collective leadership. Ngesikhathi owabe umengameli wezwe ephimisa lamazwi, akekho owayazi ukuthi ngohamba kwesikhathi uzoliflathela iqembu elibusayo nelibe yikhaya lakhe lezombusazwe iminyaka engaphezulu ngama-60. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi Mazwe Majola uthi lena akuyona indlela yokwenza izinto. It's not a correct way of doing things if you are a disciplined cadre or disciplined member of an organization, because this is a mass-based organization and it's an elected leadership which has a certain duration. Kepha-ke njengelungu lekomiti lesigungu esiphezulu se-ANC, uZuma unegunya lokuzwakalisa ukungagculiseki kwakhe eqenjini. Umbuzo omkhulu-ke uthi ingabe lesi senzo sizoba nomthelela muni eqenjini elibusayo. They will injure the ANC because they will confuse people. There are those who will largely vote for ANC but will opt, others will opt to vote for this party, which means that it will weaken and reduce the number of the people who vote for the ANC. U-Ivan Barnes ukhethwe njengomengameli omusha we-National Freedom Party edlisela ogageni uZandile Myeni ngamavoti ayi-18. Le ngqungquthela yokhetha ubuholi edonsi insuku ezintathu ibukhungethwe ezinkinga eyifaka phakathi ukubhaliswa kweyithunya. Sike saxoxisana-ke mbukeli noThedi Thwala onobhala omusha we-NFP. Iqembu i-NFP okuyiqembu elaqembuka ku-IFP lamangaza abaningi ngesikhathi libamba iqhaza okhethweni lwalo lokuqala ngqa lohulumeni basekhaya ngo-2011. Ngo-2015 umsunguli walo uZanele kaMagwaza Msibi wahlaselwa isifo sohlangothi esaholela ekutheni kube nombango wangaphakathi wobuholi owadonsa iminyaka. Ngasekuqaleni konyaka-ke i-IEC beyisinikeza leli qembu kuze kube undasa wonyaka ozayo ukuthi lilungise izinxushunxushu zangaphakathi eqenjini. uBansi osanda kuqokwa njengomengameli weqembu uthi okumqoka njengamanje ukuletha uzinzo eqenjini. Njengamalunga esigungu esiphezulu esikhethwe namhlanje sizizwa sithobekile kuyintobeko kithi futhi basibeke ijoko emahlombe ukuthi silungise iqembu le-NFP, silethe uzinzo, sidala ubunye, silethe ukuthula, bese sihamba siyokhuluma nabo bonke abafowethu nodadewethu abebengekho la ngezizathu enizaziyo umphakathi ukuthi bebengekho happy, sikwazi ukuthi silungise iqembu lethu kube nezinzo nokuthula nobunye, sikwazi ukuya phambili. Kule ngqungquthela yokuqoka ubuholi uMilton Sokhela uqokwe njengephini likamengameli, kwathi uThedi Thwala waqokwa njengonobhala jikelele weqembu. Yize kunjalo-ke kepha kunohlangothi lweqembu eliphikisayo okhona kulo uKenan Mdletshe omile kwelokuthi yena usangonobhala jikelele weqembu. Ibe impumelelo imbizo yabalimi ebihlelwe uMasipala wesifunda uMzinyathi ngaphansi kohlelo lokuqinisekisa ukuthi abalimi abasafufusa endaweni bayahlomula ukuze bakhiqize ukudla. Kule mbizo bekukhona nomlimi wesifazane usemkantshubomvu nokukhanya ngubo odumo ngelika Brahman Lady. Le mbizo ke bibanjelwe eDande enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. uMasipala waseMzinyathi wenze le mbizo ngenhloso yokuhlomisa abalimi abasacathula ngolwazi lwezolimo njengoba sazi sonke ukuthi umnotho usemhlabathini. Kanti abalimi abasafufusa bathi bafunde elikhulu kule mbizo. Njengoba ngumfuyo sazama usaqala lolu suku lanamhlanje lube intokozo kumina, ngilethele okuningi, ngifundise okuningi ngoba ngifundile okuningi ngemithi kanye nangokudla ukuthi inkomo sijova kanjani. Izuzile ukuthi like mawuhambisa inkomo endalini ufuna zishaye imali eright ukuze nawe ungakufili ukuthi inkomo zakho iqhamuke emakhaya. Okokuqala nje ufuna kube ukuthi uyayigunda impondo zazo azibi nempondo. Umlimi osemkantshubomvu odume ngelika Brahman Lady unokubonga ngobo uthi njengabalimi nabo bavule izandla, kepha ke unxusa ke nohulumeni ukuthi ungenelele kwazise kuyaphileka emkhakheni wezolimo.
ngoba sila sikhona ngicela sila ophume khona ekhakini uphuma udlile uma wadulele ehotela okhadebele emahotela badla ama-breakfast lama-breakfast kuno-bacon okhiqizwa abafuyi bengulube unotamatisi okhiqizwa la emhlabathini unama-mushrooms okhiqizwa ithina abalimi so imakethe into ehlezi ikhona ngoba ukudla it's a basic need kufana namanzi into esiyidinga ngaso sonke isikhathi ngeke ukuthi uma uzotshela amakabishi uthi awukwazi ukuthi uzodayisa kuphi indaba ye-funding ngiyafisa ukuthi uhulumeni angenelele kuyona indaba ye-funding akwazi ukubalekelela abafuyi nabalimi abasafufuza Mesifunda umzinyathi uPetros Ngubane ithi ithakasele impumelelo yalembizo okukhulu esikubonile bekwenza abantu uyabasiza namhlanje kusasa futhi bayawa afuna baqale phansi sesiqala ukubona ke ngoba ama commercial farmers abantu abafuya inkomo zobisi eziningi esibanikele ngaphezulu kwamashumi ayisithupha amashumi ayisikhombisa sebeqala ukufaka ubisi lwabo la kufake lidayise khona bathola inzuzo okujabulisa kakhulu ukuthi kuhlomule nabantu abaqhamuka ezifundazweni ezahlukene bona abantu abasha la abebefikela abaningi abesilisa nabesifazana siyabona abantu ababuya kwami ama province ababuya eMpumalanga province ababuya eFree State eEastern Cape abese babuya kona zonke izifunda zalapha kwaZulu Natal nemetro bekhona bethamelele umcimbi nalomsebenzi ebenziwa la imbizo ke ibibanjelwe edolobheni elincane eDandi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal Kanti ke mbukeli njengamanje ake sibheke ukuthi kumi kanjani lapha kwisimo sezulu Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele usahlezi nathi mina ke ngumamtshali ihlabangane limhlophe qwa njengamanje ke sekuyisikhathi sokuthi ke sibhekeke ukuthi kwenzakalani lapha yana eindabeni ezingundaba mlonyeni lapha ku x.com Kune hashtag ethi #Zuma ebese ke esibili #Lodge Ukungezwani ke ngaphakathi eqenjini ANC sekuphinde kwazwela kwezepolitiki owayengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma useveze ukuthi angeke azeke akhankasele iANC okhethweni luka 2024 kunalokho uzobhala uX wakhe eqenjini elisha votele umkhonto wesizwe elingakamemezeli ke uhlaka lwalo lobuholi umhla we-16 kuZibandlela usuku lokubuyisana kubantu baseNingizimu Afrika kanye nokuqaphela iminyaka engama-62 kwahlakazwa uphiko lombutho wamasosha we-ANC umkhonto wesizwe kanti ke manje leli holide liphinde ke manje libe usuku lapho lo wayengumengameli we-ANC osolwa ngenkohlakalo umnumzana uJacob Zuma achitha khona iqembu elibusa i-ANC njengoba kuyiwa okhethweni nje olibhekwe ngabomvu luka 2024 Kanti ke mbukeli phambi kwesisibhengezo sikaZuma
unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula wayesele ethe igama lalombutho lele ANC. Chungcembe mbukeli sijonge i-hashtag yesibini. Kodwa ke ngaphambi kokuba senze njalo make sijonge abathe babhala pha ku-X bephefumule besithini. uKenny Liluma uyathi into yokubana by inference there was a time that there was the ANC of Zuma, and that was when the decline of the ANC started. That's when the ANC started to lose metros. That was when corruption started to have a face, and that face still remains today. That face in Jacob Zuma of Nkandla. Chungcembe sijonga abanye babhale besithini. Unkateko Robert uthina, the ANC of Luthuli, Tambo and Mandela wasn't much different to the ANC of Mbeki. The ANC of Zuma and Ramaphosa is completely different to the ANC we know. The fact that COPE, EFF and few other organizations were formed under these administrations is testament to that fact. Omachaya yena ubhalile phana ephosa uluvo lwakhe uthi ke yena, in reality, when we say the truth, not politics, the ANC of Luthuli, Tambo and Mandela ended with President Thabo Mbeki, which EFF leaders saw differ and helped Zuma to remove him. The only truth in not politics, but we keep politicking. Luluvo lwakhe ke uMachaya asazi noba ukhona omnye esizawuqwela ngaye. Bukeli ke ngoku ke sithi chungcembe sijonge i-hashtag yesibini esinayo ethi hashtag Lodge. Umdlali ke we-Orlando Pirates owagwetyelwa ubundlobongela obusekelwe kwisini yena kaloku uThembi Nkosi Lodge ubuyele kwimidlalo yeqela emva kokunqunyanyiswa kwakhe. Kanti ke mbukeli uLodge uyawukhumbula into yokuba wanqunyanyiswa yiPirates ngomhla wama-22 kweyeNkanga kusalindwe inkqubo yoluleko. Iqembu ke lebhola likanobhutshuzwayo kuyi-Orlando Pirates lizibophezele ekutheni lizolwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane ney'ngane kanye nokuba isibonelo esihle. Isigwebo ke sikaLodge senkantolo besihlanganisa ukukhokhela inhlangano ephikisana nokuhlunyezwa kwabesifazane i-People Opposing Women Abuse, inhlawulo ke engamaranda yi-100,000 kanye nokunqatshelwa ukuthi abe nesibhamu ngaphansi komthetho i-Firearms Control Act. Ake sibone-ke ukuthi ke baphawule bathini ke abasebenzisi baka-x.com mayelana no-hashtag. Uturkeys uthi, does Orlando Pirates have female supporters? It's shocking that they are celebrating the return of a criminal. I'm not surprised about the men's behavior. That is to be expected. Waphefumula naye I am always a happy man. Uthi, I don't even know how to feel about it. I hope he took a good lesson out of this or out of his situation. Let him come back and play football. He is not his mistakes, but he is Thembi Nkosi Lodge. We know him as a football player, not an abuser. Hashtag no excuse. Chungcembe sijonga abanye babhalileyo babhale besithini. Babes Walisandawana uthi yena, you stand for nothing and support abusers. You are just like him at Orlando Pirates. Kanti ke mbukeli ke sesiwabamba lapho ke ama-trends besikuphathele wona namhlanje njengamanje sekuyisikhathi sokuthi sishone kumakhulu. Siye ezitolo singathanda ukukhumbuza mbukeli into yokubana oluke ibeluluvo labantu abathe bahlomla alibandakanyi iziko losasazo i-SABC okanye le nkqubo ye-Ekhaya Jikelele. Masithi qhwike sibhatala amatyala ungakhunqi bukele i-Ekhaya Jikelele. Sibambe ngazibini mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba uhleli nathi. Bonile kaloku mbukeli into yokubana ebudeni benkqubo sizama ukonke uqinisekisa into yokubana apho ekhaya ingcambu zenhliziyo zakho zichukumisekile. Kanti ngoku sipheke uSeluna, imbongi yabantu. Unenkondlo ke athe wasilungiselela yona ethi idlozi. Seluna, iqongale lakho.
nizoba idlozi elihle kanjani mina uma ningiflathela nisaphila ngoba nobaba nanimthande saphila nithemba niqeda ukumudla manje phila nase nimphuca ukuphila mina bakomalume ibona abanginika ukuphila nikhona ningafile niphila nina niyafana nabangiphuca impilo ngoba nahlula kungigeza sinyama engifaka sona mhlazana ubaba nimphuca ukuphila akona kodwa ukuthi imisebenzi ayitholakala ukuthi abamhlophe basaba ukungiqasha ngoba ngihamba nefeli emnyama nako besifazane ngiyabamba ngiyayeka kodwa imbewu yawo inkinga nina nisuke ntshaha amafa kanti amafa akwazi ukufa nina ningakafi ifa liyafana netibane ngoba lihamba ngendlela elezangayo kuza kalula kuhamba kalula into ongayisebenzelanga akusiyona yakhe yomuntu kanti into yomuntu umhluzi wempisi ube igada-ke nayo impisi noma seyisekufeni yakwazi ukuluma mesefuna umhluzi wayo ngike ngaphuphisa likwazi simnyama besishanga amehla angakazi abonakala sathi mfana wami umncane kodwa mina njakunyanya ethuneni likababokhe ezinyaweni zakhe kunesipopho esidala ekade sahlala sasifaka ngenhloso kuzoqeda ikusasa lakho bathi kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa kodwa kwena ngeke kwakhanya nomilanga ningakayi kosidata kunina intandane enhle ngumakhosa kunina nina-ke nabanebhadi ngobonyoko basheshe banishiye hleze babezonembulela abanenzela iqiniso inkinga-ke nina-ke nasuke nafanise bancane nizoba idlozi elihle kanjani kumina uma ningiflathela nisaphila Indawo yokubhukuda esanda kuvulwa elokishini laseNew Brighton eGqeberha isibonakala idumile kubantu bakule ndawo. Lesi sikhungo esisha siqanjwe ngoThozamile Cecil Magqabi iqhawe lomzabalazo kule ndawo. Ingoma igwiju ethi phambili nehondo idumile ezilokishini kwaye bebenemincili abantwana. Eli iza kuba lithuba lokuba bafunde ukudada apha. Umasipala ombaxa iNelson Mandela uthi asixhaxhe kuphela amaziko ezemidlalo athi avulwa ngenxa yobhubhane we-COVID-19 waye ukushokoxeka kwamanzi ngenye ingxaki. Ingxaki besinayo ibi-COVID-19 iifasilithi ziqhekezwe ngelo xesha elo kodwa ke ithi loo nto masibaleke kuxanduva lwethu lokuqiniseka ukuba iifasilithi zime kwindawo erayithi. Ithi ke loo nto thina masidibane kunye nabahlali sithethathethane ukuze wonke umntu ayazi ukuba uliliso lefasilithi ingavandalizwa. Uyonwaba Sipiliti waqala inkqubo yokufundisa abantwana abantsundu ukuqubha sukela ngonyaka 2008. Lo kaSipiliti uthi eli lithuba lokuba nabanye abantwana bafunde ukudada. Abantwana balapha ekuhlaleni bakwazi uqubha, bakwazi nokusindisa emanzini xa benobungozi nokwenza ke basayazi ba indadi ziyafuneka kangakumbi ezizakuthi. Abantwana bebechulumancile namhlanje. Mna ndithanda uqubha kusikhusela ezintweni ezirongo ezilapha phandle esitratweni because naxa sibuya esikolweni sibuya size apha sizoqubha kusikhusela ezintweni ezirongo ezilapha phandle. Mna ndathanda uqubha kuba ndiziva ndikhuselekile xa ndilapha indawo esafe qho xa siphuma esikolweni sizawuza apha. Uluntu lwalapha luthi kudala lulindele eli thuba sukela ngonyaka 2018 yaye oku kuza kubangela abantwana bangahlali ezidalatweni. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele. Namhlanje ke kwezempilo sijonga umba wokungakwazi kwabasebehlanti okanye kwabasebhlanti ukwenza nzima abasetyhini. Lanto ke kuthiwa yi-male infertility ngelasemzini. Zininzi ke izinto ezinokuthi zikhotyele kule meko kuquka ke xinzelelo izinto ezithile zezempilo njalo njalo. Ukuba banzi ke ngalomba siqhagamshelana ngeZoom noGqirha Noluyolo Sicu okwicandelo lezempilo elijongene nemiba elolu hlobo. Gqirha Noluyolo masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngokuba ube kunye nathi namhlanje.
Right, imbukeli Ekhaya Jikelele kuyabonakala into yokubana siye saphulukana naye ugqirha Noluyolo. Kodwa ke umba besizawuxovula ngumba we-male infertility, ungakwazi kwamadoda ukuzalisa kwabasetyhini. Kodwa ke mbukeli kuyaphawula into yokubana siphinde sabuya kuye kwakhona. Gqirha Noluyolo, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Molweni kubaphulaphuli bomhlobo wenene, ndiyabulela ngalo ithuba uba ndikrobisele abantu bakwenzeka ntoni xa ootata bengakwazi ukukhulelisa. Enkosi kakhulu, igama lenkqubo yiyo Ekhaya Jikelele, kodwa ke siyazalana kuba liziko losasazo i-SABC. Xa siqala nje gqirha uNoluyolo, ungasixelela ukuba xa sithetha ngayo i-male infertility sithetha ngantoni? So, masithetha nge-male infertility, mhlawumbi mandikrobise nje ngokuthi i-infertility xa umuntu bezama ukukhulelwa kude kuphele unyaka kungenzeki into, okanye ukuba ngaba badlulile kwiminyaka eyi-35 bakuphekela inyanga ezintandathu kungenzeki into, siye sithi abo bantu bane-infertility. Hey, siyathanda ufumanisa. Abantu abangootata nje ukukhawulezisa ukrobisa, zininzi izinto ezibenza bangakwazi ukukhuleliswa, bangakwazi ukukhupha imbewu uba idibane neqanda lomama. One of the main reasons ezenza loo nto kuxa kuthe bakhona i-blockage eyenzekayo phaa kulaa ndawo ihambisa imbewu yotata ukuze ikwazi ukuphumela ngaphandle. I-blockage leyo ke yenzeka xa ngaba umuntu ebeke wathi wenza laa nto kuthiwa yi-vasectomy waqhina, maqawambi xa kuke kwathi kanti kukhona i-infection ethi ibloke. That's one of the common causes. Okwesibini, into eyenzekayo xa ngaba imbewu yotata ingasenzeki. Kuyenzeka ngamanye amaxesha kube khona laa nto siyibiza ngoba yi-testicular failure. Ukutsho oko ithetha into yoba impahla yotata ayisakwazi ukwenza i-sperm. Abantu abangootata bayakwazi ukwenza i-sperm ke bona njalo, kodwa ngamanye amaxesha ngenxa yezinto ezithile abathi bahlangabezane nazo kuye bayeke ukwenza imbewu. Enye into engathi yenzeke xa mhlawumbi umntu ethe esemncinci kwathi kanti ii-testes ezi zotata zihleli ngaphakathi, azihlanga zaya ngaphandle, zahlala kwesaa singxobo ziye sihlale kuzo. So loo nto siyibiza ngokukhumsha into yoba it's undescended testes. So xa ziye zathi zahlala apha ngaphakathi, ubushushu abudibani mos nento yotata. So xa zihleli ngaphakathi ziye zibe shushu and ethubeni zingasebenzi, zingawenzi umsebenzi wazo. Maxawambi ootata ke baye bagule, isikakhulu xa besebefikelele kwiminyaka engapha kwama-50, that is after the age of 50, baye babe nelangxaki ye-prostate cancer. Iyenza ke loo nto into yoba bangakwazi ukukhuleliswa ngenxa yebuxhakaxhaka obuye busetyenziswe xa kuzama unyangwa bona. Laa nto yoba kuthiwe bayatshiswa, ukutshiswa kwabo kuye kwenze into yoba bangakwazi. Enye into ke eyenzekayo kootata, ukuba ngaba kuye kwafunyaniswa into yoba umntu unomhlaza waze wadibana nento ekuthiwa yi-radiotherapy, kuyaxhomekeka ke ukuba umhlaza wakhe uphi, kodwa amaxa amaninzi uba ukulo mhlaba ungezantsi, then izakwenza loo nto bangakwazi ukukhuleliswa. Gqirha Noluyolo, ndiyaqonda into yobana xa sijonga ootata uxolo ngokuqhawula, kodwa kule miba oyibalulayo into yokubana zizinto ezingunobangela wokuba bekhona i-male infertility. Abanye ootata kubo baba nentloni uba umntu ayondwendwela iziko lezempilo, ingakumbi ke xa kuzawuphathelana into ezaba bubudoda babo. Ndiyafuna uqonda into yobana ingaba mhlawumbe inkqubo yoxilongo yokujonga unobangela we-male infertility ihamba njani, kwaye nezisombululo ingaba mhlawumbe iba khona i-treatment plan umntu xa seyifumana into yokubana nangu nobangela kube khona isombululo? Into yokuqala esithi siyenze ke singabagqirha bazama uncedisana nabantu abangakwazi ukukhulelwa, kuba siye sicele utata into yoba makasiphe imbewu yakhe siyihlole. Yiyona nto yokuqala ke leyo esiyenzayo utshekisha. Sizotshekisha into yoba ingaba isixa sayo sanele na, sitshekishe nobume baso i-sperm uba sirayithi na.
ukusukela apho sikwazi ke ngoku ukwenza nezinye iimvavanyo ezithe xaxe sitsale amagazi wotshekisha into yoba ingaba unxumelelwano between i-testis nengqondo kuyenzeka na, and then size sikwazi ukuba ngaba siyabona into yoba unxumelelwano aluhambi kakuhle siyakwazi ubanika iipilisi nee-injection ezizawuncedisana nolwanxumelelwano. Okanye ke sibacebise into yoba xa sibona into yoba ezi zikhona kodwa zincinci sithi kubo into singayenza kuba sizikhuphele ngaphandle sizame ukuncedisa nokukhupha amaqanda kumntu ongumama sizame ukuncedisa uba mabakhulelwe ke sibenze umntana ngaphandle sibe sesimfaka ngaphakathi laa nto sithi xa siyibiza yi-in vitro fertilization, that is i-IVF. Uthetha apha nge-in vitro apho nitsho into yobana ningogqirha niyakwazi into yobana nihlale phantsi notata lowo nivavanye izipemzi zakhe. Ingaba mhlawumbe angakanani amathuba empumelelo xa kuye kwasetyenziswa i-assisted reproductive technologies kwiimeko ze-male infertility? Ingaba mhlawumbe iba khona impumelelo xa kujongwa olo hlobo lobuchwepheshe? Sithenga i-IVF impumelelo iba khona kodwa ke xa sijonga nje umhlaba wonke jikelele sesithi impumelelo xa usenza okokuqala i-IVF it's about 33%. Ibukeka ngongathi isezantsi kodwa ngokuye uye uqhubekeka kuyenzeka. Abanye ke abantu uqhubekeka nangendawo owenza kuyo kuba abanye abantu bayakwazi uya kwindawo apho i-success rate iye ibekwe uba ithe xaxe phaa kuma-60 ekhulwini. So about 60% iba successful kwezinye indawo, but in general i-IVF i-success rate yayo it's deemed to be low, but kwindawo ngendawo kuyaxhomekeka ukuba kwenziwe ntoni, kwenziwa kanjani. So thina we are sitting at about 60% i-success rate yethu xa abantu besenza i-IVF. Gqirha Noluyolo, masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuxhobisa ababukeli bethu ngale ngxoxo ibaluleke kangako. Ube nosuku olumnandi. Enkosi kakhulu sisi, ndiyabulela. I hope sawuphinde sibe nalo ithuba locacisa kuba ndiyaqonda ndiyazama ukhawulezisa and le nto inzima. Endingacebisa nje kubaphulaphuli into yoba ootata xa oomama besiya beyovavanywa mabahambe kunye nabo ukwenzela into yoba bazohlolwa kanye kanye. Injalo kanye. Injalo kanye ngethemba into yokubana saba nexesha kwakhona singene nzulu kulomba ubaluleke kangaka. Kanti ke lo mbukeli besithetha naye ibingugqirha Noluyolo Sicu oyingcali kwimiba yenzala nebesichubela ke banzi ngokungakwazi kwabantu abangootata ukuba nabantwana. Kanti ke mbukeli siyaphinda kwakhona siphosa intambo kuye uSeluna uzasinikeza ucwambu lombongo othi umphefumlo nenyama. Bengicela umphefumulo wahlukanise nenyama ngoba kuyacaca nawe somandla awungizwa mangikhala nabaseduze kwami abangishaya indiva mangibhala ongenani nginikeza inkombandlela noma encazelo ngangizonzani lo mhlaba ngiyahamba mhlambe mangiseduze kwakho ungakhona ukunginaka angiqondanga kona ukuziqhathanisa nontanga kepha ngibuka ilanga selize liyashona anginalutho kanti iminyaka iyahamba ayimanga ngiyazama ngiyahlanganisa kuhlangana mina Thixo samandla ngisazi noma uwena noma abaphansi imali impande yesona iphenduka uphunyuka bemphethe iphelele esandleni imisebenzi edloze ngapheli kodwa ku-empty ephaketheni angiphethe lutho esandleni ingakho ngithi ongenani bengicela umphefumulo wahlukaniswe nenyama thina sisala izibiza abazali abayishiye emhlabeni bengasilungisanga sisahamba nedlozela imnyama elafaka bengesikali lagcina lingagezwanga manje njalo malifika kuthina lifika kabi selimdaka abanye babekele ukugula ezimpilweni zabo kodwa izimpilo zabo zimile abanye bagqoka amajazi kodwa imisebenzi abayitholile abanye basashawa isiphandla abanye basitholile yize abanye basithole endaweni engafanele nezangoma ungafunga zihamba gobela munye zikhipha lizilinye mpetheleni igobongo nathi South Africa izothwasa yonke ewe vele ngiyazi kuyenzeka uphehle igobongo ungezuthwasa kodwa kusizani ngoba nabaphathi basifuna igobongo imisebenzi bengasinikile uma nisibona sidlula ngendlela sigqoka amanikiniki ningasheshe nisahlulele emakhanda sihluzile kwathi ukuthi impilo ayikahlangani uma wena yakhe impilo isheshe yahlangana lokho akuchaza ukuthi thina singamavila sifuna ukuzama mhlawumbe wena ongazi ukuthi kubhlungu kanjani ukuzama empilweni ungaphumeleli ubuka ontanga yakho beqashwa ngapha nangapha wena soloko wajika nelanga mihla namalanga
uphila ngamagama athi mhlawumbe kuyolunga ngelinye ilanga ubone mawuqeda kugesa ukuthi ziyaguga izikini zangaphansi ungena kutshela abantu uhlangane namaphepha ezicelo zomsebenzi nje emgaqweni usibuzo somandla ngenzeka ukuthi nawe amamandla aphelele emoyeni bathenga isimoto ntangayini bahambe bayemshadweni wena njalo mangabe uthi uzama inhlanhla ebudlelwaneni ubona sebephuma sebehamba bekushiya usibuzo somandla kanti kumina kwakhala nyonini naku ngiphenduka idede lingahlala mpukani ubhlunguka amathunzi amnyama mase kuxabanisa nabantu azakushiyeni isibazo usuku umuntu ungaselela akukalele ngesikhala ngesinye isikhathi kuyenzeka ke nasejele ugcina uphelele ngaphakathi bengicela ongenani umphefumulo wahlukanise nenyama ngoba kuyacaca nawe somandla awungizwa mangikhala yazi yamnandi inkondlo laphayana ephuma laphayana kusonkondlo wethu bezivakashele namhlanje mbukeli sibonge kakhulu ngokuthi nisivakashele sibonge kakhulu ke nokuthi nibe nathi futhi ke namhlanje hey watsho kabuhlungu ubomi bunzima kodwa ke Chonca mbukeli ngalamandla unawo simame ngazibini kuye useluna osinikeze inkondlo kusukela kaloku mbukeli kwiyure yesibini kanti ke mbukeli siziqela siziqonqotha ngolohlobo eza namhlanje sibama ngazibini ngenxaso yenu engagungqiyo sikhona kwakhona ngomso sikhona ngesikhathi esifanayo mazithi nje 6 o'clock yithi love ekhaya Jikelele zobe selikhala ke leliyabika lekhaya Jikelele uhlelo ingqayizivele la ku SABC lihayi kanjalo no SABC Plus nibe nosuku oluhle nisale kahle